Ai o lea o fina o mai tangata ia. Ele ngata o nisi o fasara lau mai sa mo o lea ele ngori newspaper e ta ua o le Madrid ele le ka o le vai o ngalo tia un tusi lalo lengo. Le fa peta ita iai ia le tama le li I seli foi le pi afa o na te lo sila fina. Ia o dos o le Mara My News. Ya le nala o lengo ton le na o le o vanga na mo au mai so o ai lo was sau mana tu fake pages ia sau e malimonia na leila le la tu te fai mai ele I arrestinga le la tu te tai ia ia no le tam fai ai le leila ta tu fa le nei fia a mai ni o la ngona le lo si la fia e fa malama ia Samoa e sao na arrest Pele spese for itala. Ya, amatamaya. Ladies first. Tai tu la epa. Io O te watu manino lava. Tu la epa was arrested. O le tulanga la le nei. Man tua foi. De la o mai e tama fai e justify na ia whape ai a mele I arrestinga tu la epa. So o ia to te tau wha valea ma tau whaasese I le atunu. O le fua o tō, tu lol whafonga anga Samoa, e wā lea tangata lei Samoa le ilua se mea. Ai ia tō mantua, na o atu leo e ave tu la epa, but he wanted to come himself voluntarily, which is that's fair enough. Yeah. That was fair enough. Ele ina tia foi la tu la epa ina wa fai mai langa press conference in the morning. Muri e loa alu I le ofiso leo. Na mai sa o e tula epa. O le na alu la I o I le ofiso leo. Le fatale mai ona molianga. O la le wing o le arrest. Even though he voluntarily wanted to go himself, ai langa e alu watu e iai le processa faya. Na tatala mai ele le stala. Wa a mai conditions o lana bail. So that's all part of the arrest. Ele whapea nga handcuff o lima ma ave, no. Yes. Ai ti lola iai tu la epa. O I e ta umai ai le tau whaabalea. When Lauli le mali e toa, when the police went to arrest Lauli, lea na leina to e tolo se I umale kirisimasi. Yes. Na volunteer la vale fio le fionga le li pale mia. But he La tone na otu ilunga wa arrest le fionga le palua. So it makes no difference. Just because of tu la epato te whapea mai o le toi ina matua. Who gives a rat ass about le toi ina matua? No one is above the law. Tu tusa le lei a tu langa le ai. Tu tusa le lei fo ima le fionga le li pale mia po o oe mau. Once law wa yai conditions o lau bail. Beto te mai ala le ato inga wha upunga to te whi alo wha I ei whapea ele arrest. So are you trying to say langa ele handcuffs and all that? You know, awa to te tau whawalea ia Samoa. Ia, o sia wa ula wha popo tu la epa. Whawhitai ma whanua. Whawhitai ma nino le lei ia lau whasoa I lea vaenga. Whawhitai te le lawa. Leota, la sofina ngalo I le ua ele ngata ina mai awo mai a mane mautinoa o le la toa in their own eyes ele I arrestinga tele lope pela lo mo me mo fanua mele mana ia ai on o fa pete tauna tu handcuff si lima mena ta o le arrest solo ia ia tu le pom mo fanua o le ale me pito sili ta ua I mei o moria pe arrest pe koso pe le kosoa pe koso le ofuai pe o mena masanita tu o kale o le ofoi un pico o ofuai koso mai that's arrest a le ale me pito sili ta o tono fale leo wa e stangi o moria oi e me fai anga arrest oi ava ku koe fa oi e me fai anga fai manga en fa kang le au kamba oi le ngalo mai fa kanga CEO ma ku o li mai ku ba ya lu ai awang e misil metawa o le metawa I ua moria
5 morianga. Wa fai morianga. Ele la se ka nga mea. Pe ana u fam tala tu fo le sui vai taimi. O vai taimi e ngai leo. A ko lai mo ke fai ia me ai foi le se tu lo tanta matu o ai. A le manga o ia mako. Ia ngo ko le fai mai. A mo long fai me ai le lo mo ko. Mai se vale ko le nga kai. O le meta ua lai I. Ua moria. O le meta ua na. I le ka ua nga mea lango kako. I o vai ngo maka. Se o le menga wo ki sa mo. O le vai ngo maka. Ia ba ai ko o makwa loka I ko lima makoso ku yo. Ai aba kula o ale nga ba ko ai o ngol fe ko ole fale o le ka ngol le ia ko fa so. Wala ilas ka won menga ave. A le meta ua le la sangi kong yo. O la me la we, la ave un ma me. Wa ave ana belongings. Ele le. So le mela na taua. Si wa ka ke o solo I me o le vai. Langal vai nga yo makai on pawangal me ngake ro awala mele kong yo. E moni anga sangi ia ko inga ole wa morio. Ole wa rest. Wa la rest sa wala menga. Wa rest sa wala menga. Le o sangi kong yo ia o famau ia. Ole wa rest na, ole o moria. Ia nga se ka ke vesi fuai ngambe. Me because in kawon mele kong yo. Ele kawon vai ku fa fui. Alinga ka mo ku I mele. E fa pemba. Se ele arrestinga. Alu la meia, ele arrestinga. Ayo aku kongi o, I fight from sionga, I famau ia meia. Ola le kala le ulia le koifa. E ka o kongi ele ka o I. This is me personally. This is how I see it. Olmela lo tam fanela vanga fai. They're just trying to equal out papia. Lana arrest mo mola awane I ne papia. Don't know the history of being arrested to lepa. So be it. That's what you want to say. That's what you want to tell the whole nation. Ito te whabalea ina le atunu. A le meta ua pensa no le ota. Ua molia. Alala le winga le bele na. Ua whamaunia mo arrest. Ua abatu e molia o na molianga. Lawa whai molianga. So, ana le malesila meta titilo yai. Ana le arrest. Ele ai se zero date o le hearing. Le wa mai le aso lufulu lima o kuso. Se to ia to te tau whaapalea. Ai mai se o ele tosi o le loia. O ala au loia le solo molo sa tau whaapalea le tunu. Tosi le pe e tau whawhawhine. O tangatana? Tonu lava. Okay. Ra mawhanua. Au e ati o ere taimi. Lena tau tino ai. He admitted. E whiunga I parimia. Na ia tau tino na arresting a ia. Ale ana me ole whaingo whitangata na la talia. O le asa whaasa mo le upule arrest. Tasa o la wa loka mai e whai ona molianga. But because o le sa tu wa noa le mtanga wenga leo. Ina ua volunteer lava ia e sa vadivali atu. Mela ele a mai ngai la ele I whapea wa a mai whatangata e a fo ele ali malo al malo loka tongo lata vale But he was willing e latu lava ia pe a whatever he was doing. Pe fo ele fionga I le ali pale mia le taimina na fo ina watu leo e mai e loka. Le ana a fio lava le fionga le ali pale mia ia fai tulanga masani. Pe fo la melo tupu nei atu laipa. Le watu o ya le wa mai le stala bail out 5 conditions o le bail confiscating a travel documents and everything. Wala la wingal mena le arrest. O fai molianga. Ala la to mai pepelo. Ya I see it. Mo tai oval to whabalea I tangata anu o Samoa. Wa manatu fo to fa to lo ia mo to popoto. Ona to mai le e twist mai to story. Le ai ele va lea uma ia vale. Mai, o te lo le upu le pi no fotangata ia ma tau fai confuse le whaalonga tangata. O le upu whasamoa le o le loka. Le ala ni tatu ta ua le upu le o le handcuff. Ai pau le na o le mea o le tau mwhaitanga te tau ele I handcuffinga I ale o mana ia la tatu tanuanga.
pe volunteer, pe sa vali on his own, pe alu, pe toso le ufuai po le alama tuinga me iai. E wansa church, whawhewhele me tau o le bail without conditions. So whina. Ia, vo o mea nai o mea muli mai. The bail without conditions. O le mea lana le whea tuela utala vo ilili. Pe koso o ele ufuai, pe hen kafui. E tāua tonu yo. Wa laku kongu yo e whapea mai. Oi, e se seer kamalenga au mai. O koe amai leo e tua. O ngai koe aroa leo oi ar kofale. E tāua la tonu o. E le tāua le mea kau ki vai o ki ei. Awa a waku nge ko inga le ai mangu mai se mea. Ele iengi mori anga whai leo leo lenga waku nge. Ia wale au nga ako al mea le kau ke pisa. O le mea la tauan tato fokasi. Fokasi tonu yo. Na moni ya le mea le na saingerto ina le. Na moni mea la whai leo leo tonu yo. O le mea la na tau sai. Ai wako ke pisa ia mea. Wa mea ia mea o le kau ke vai au kei. Ai au lo kongu yo. Ia o mea mo ila la wai kongu yo. Manei, ama whanua, what's your take ki le mele tau o le bail without conditions? Wai kolu vaenga o conditions o bail sia. Le bail without conditions still consider o le arrest. Well, it would be the same. Yeah, good. Yeah. Le le ata to pa I uma I vaenga ia. E wansa I lo tato nunga na wau. E wansa apply iling ole ole peo. Meaning, wa mawhai o na yeli tupe tongi a mai o I tua. Awa iei fo ia tu unga wa whaia. Na ia whaina mai tua. E yele peo, e mwhainga peo without conditions. Lena peo, lena peo laila whiunga le li parimia. Ai wheitai fo le si tu whai me o mwhainga na whasa o loto le whiunga le li parimia without conditions. But o le lama e le whiunga le li parimia. O ia I le mea le o lea. O le morianga. O whaina morianga. Tu sa tu langa le iei tu la epa. O le bail without conditions. O le tangata o lawa release mai while waiting for the trial. O le mea tonu na ia le bail without conditions, a whapea ia le bail with conditions, ia like a curfew. E saini whele aso le ale taimi te tau ena saini. But lawa saini without conditions, paula mea, he can't travel, ai o le tulanga na iai. E sa we whaatalitali iai, it's mandatory, the requirement to attend court. Manei, o lono winga la, pe with condition or without condition, wa lava le upu peo e whaamatala ua moria. Saole. Ia, te manatu le atatu woloa au ili. I mea ua manatu le li o tuile e pā. Ala atatu, atatu le o teito tasi mea ia mo orusunga, whaamole mole. Te kako kilo a le langa leu wawao ele atunu. O leu wawao ele se tama I issue lea. O leu o mea ina whai morianga le na toe moria I nei. E te rua tari tonu o le whionga le li parimia e iai morianga ia po le mea ua follow up e leo la falatu malatu whai elo. Mafono, e te tanu o le whionga le li parimia le na toe whai morianga. O lo te tonunga tula epa, mal whafonga anga Samoa. Wa umal whamasinonga le na whai, na mai la ia o le whai unga tustusia le whionga tumaitai whamasino. Ma whautoi nai tula epa e sāna ona toe whaia I a fo in tau whaaleanga o oani anga mea I lungo penga te whailangi po social media e ta waila le suafo le whionga le li pale mia. A wane I o whain tau whai a lem whaila maa a. O lea la wa whaatino le matanga luenga leo la tau tiute ma o matua wa umana mai le whai unga. A whaila e toi whailoa. O le matawhai oina le matanga luenga leo. Follow up ai loi I o loi a mai e molia because o le wa preaching a ia le a ia inga na mai le whamasinonga. That's exactly what it is. A le mele le to le ala I lungo le loto tinga ma le mautonu fo e to ina tula epa.
ia whafonga sa mo malaulangi. Lea wa tua I to tasi la vai le fionga le li palemia. E te tonu la mo whanua e le o le toe tangi mulimuli le ele o le fionga le lipalemia. O leo leo. E iei le si tangi mulimuli. O lea la wa wha e le live le na whai. Ia le la wa amai e loa la le fionga le li palemia. Wa e le maalia e le manuia la fonga matala na whai. But all the initial instigations o le molianga. Ia o le follow up lava mtanga luenga leo leo. O leo atu tau, e nisi toi morianga o I le mele tanuanga, the latest, the recent tanuanga le whai. Lena whai nei le tae au la so. Le tae au lena tau noa la watu la ipa o ia umaloa alu. Ai na atu e leo leo ai whapel, he's gonna come say, ia na mea fia whai. But unbeknown ai lai tangata. O leo leo foi. O le a whaisa na live whapitoa e koe lau waini telo ni mea le fia I le fionga le li pania. O le whalau koe whaisi morianga I lungo o le mea lea. Ia. Leo ta, lea sufina ngana. O morianga I entoi whai lena toi o leo leo po le fionga le li pania. E le aise morianga fo le whapea fou e toi whai e morianga le momua le na bridge. Pau ala mea leo leo whai o leo atu e mai. Pe whai ele pale mia, pe iloa atu leo leo I tatu polkalame I e whai. Maisi polkalame la e whai iloa atu leo leo. O le mea na leo leo whai. A whai fo whamanatu e ele pale mia. Ia, lona winga lau whamanatu e ele pale mia. A o mea aia. E le toi whamanatu e sesi po se pale mia. O la tau e tau na la tau mo ina mea ia. E le aila, o le mea lana, o le la toi whai e lesi new. Church le morianga le la fai. Ona, e se mai la mene mo lenga preach. O lona winga la. E leila, o le la lua morianga le la lua. Umban me mo lenga preach, le la lua koi malesi. Ia man bakamba la lenga preach. Ona winga mo tele la mene la veto ina. Pela mana I whafonga le atu. O lona winga. Sa fa beta I tolan tanuanga fo le na fa la sono e po la sofitu le masina le tene po masina ene au le la o to la vea to fo I tanuanga le le na ana o vala au mai lo alu do ya le foi la o to ia o le sila ta how I see it to la epa how I see it ana fa pe la vai I think pe fa te ia fa pe he never thought that he will ever be charged. He never thought that he will ever be arrested. Fua ilele alu loa, ana whapea alu saoa. Watoe, unbeknown to anybody, o lela anu whetoi whai mai se lai matanga len whai mai. Ia watato wa ai uma I ai fōlinga. Le manuia ona fōlinga le whainga mai o le live le na. Ene aina, wa e aisi lava o ia I lau masiasi. Wa e aisi lava o ia I le matanga. Pangalea, o le tangata sa wa fia tausanga o avea o ia mataitai o le tunu. Io e moni iai foi fale tonu o le wang ngulu mai le tunu. Ai sa abatu pele fa alo ia te ia o tangata matua. Ale o tulai mai, ele ai se file mu o Samoa. Le ai se file mu o le tunu I mea nei fai, le fa alo a taua le fai mai la vaenga fai. E nā te le whātoa ina le mata upu. Ai, mafua I sea, mafua mai I lona le talia ina o lona to I lalo. Ana malolo whātamali, e le aise ve vesio Samoa, papenei, o le ai umala tau le manuia le wa amai ele vaenga whai, a mese le whainga malo o le wa tūlai mai nei. Malo, whaftai, leota, laso whinanga. Se mea talawhea ngai le toi ina lo na ita ma au mai loa ia mata upu o le alu e abe maana morianga. Leo o tola rau mai le atunu. Leo whai loa mai le atunu ia me a ngai ia le la tatua ngai mo te tasi. A o le a lau wa ai, lau sila wha tangata I to tonu you as an interpreter. Le a le lau wa ai mea. E talawhea ngai toi ina lo na I tola rau mea. Ata tia mai le tu fasamo mo kwa sola tu fa mo le utanga to ina. Ai sola. Man to fo eu tatu o matai.
Ia ilo ni me vesi e malu taluta ili tai o tae au I tono ainga. Te ba e nofo an matai mi whaasanga na I le itu e oso mai ile la. E mawhau. E toi nofo ma mawhau. O le winga na o tangata ua taita ia se ainga. O nisi o teimi e te alu e lunga le maunga e nofo ai ma e au ngani atu I le atua. E au maini mawhau ngani le. Ia ula tau ia I le itu la lea wha le matai ma le itu le wha le amnu. A saula I itu ia wha palangi le ta te alu ia. E a watu lo se tala wha pe istangata matua wha pe awani on koe preaching al mea. Te vai e lea ma se palangi e alu ako e alko e whai mele. Nā te ilo le leia. E le maualunga sa na alu I le tu la whanu. Yeah. Absolutely. Yeah. E le kai ngai o tātou whai leo lai I nuu nei whafu. So se la ala me la al kula whungu. Sa vali at te whai la. E ke sa vali al kula whungu. E te whai te whai la. O le tangata mai tangata na. Tangata poto tangata na. Awa o le ala mea la mai mauelo na taimi. E alu o le taimi a toa. E abe whale leo. Abe o I le kor. Le isa me mo ai na mea. O le tūlanga lana nai lau mai ai. You know, I nei e tonu ni o te olai au la tau ia. E tasi lava le matunga o le ora ale whamsinu. Ke vai ke vili a kua o lau el whale. A whai au le kefu o le tangata lea tau an nofo le whale I le fitu tai au. O langa mea lava nai whai. E ho ma tangata I lunga o le. Ngā o le au la ikia fo le ulawa vale. Whai ia. Whio soi fo le whafo ma. Le au matutua al koe ngā makua lea. So le. Le ai. O au e matai o wofoa. O le Samoa. O le matai. O le tangata o lewa na whaitu la fono. O le tangata o lana nofo I lunga I o. Pia suta o sanga o palimia. A le anga soli atu la fono. Te ofoa. O le ala la whaitau ori I mawhanua. Ua lape whatatau atu I lana tue whatanua mulimulia. Matuai o lava le lape tu la epa. O le mea o te whisili ai la uia pena e saunoa. A whai o mea I wa mana o e mōri ai la fionga ale palemia. You don't have to tell the world. E te se vali ngongu lava o e alu lo fiso leo whai lau tangi. Whaulu lau tangi. A mea la o la whai wanga oi le pā whai ma no desi. E tala o e whaulu ngā lau tangi. Ale mea le lau tūlai mai nei. Ai, wa sau tangi tala mai. Wa avela tangi tala. Isa o ele sau noanga le ota wa sola tō wha. Wa sau o whelua whesasi le whaingo tala. Wa le manuia ma wa I loa atua I le pepelo. Wa le tele o mea I whai mai na te mōlia I le fionga le li parimia. Ia mana tua. O lo I ai clips, o lo I ai wha maunga o mea. O mea o le sa whai e o la pi, le sa ili. Ia o whela o whai ne iai. A le o nofu maungai. O isole, e tau mai I ai toi ina wa mental stress le mawhau. Lea se lua tarnoanga le intention. O le intention na lainga luai mai mei to I le taimi lea. O le intention le ngata le ngā o lana facial expression. I ki liva inga o lana. E mawhai inga lua consider ina le mea lea e le ngata o le intention ngonga whai ai malana e facial expression. O se mea o se tau whamata. It's a threat. Yes. That's how I see it. It's a threat. It's a threat. Ti tilo le I ai pe no fa fallinga sa wa. Fallinga le manuia o na fallinga a. Ma fa punga ia la wa ai o le akapingi o la kapingi a. Ya fa I fa o koko fa fio tu ile la auli ai te sa wa fa mai fola al pingi. You know, you can tell the personal expression as a way it's a threat. Le lua interpret I le whaangaino le upu masoe. That's very harsh. That is very harsh. I tō whaaleanga nuu o tangata Samoa. O le hale winga o le masoe. Ia o se tangata wa masoe I se anga ese, o se la umalosi, tele winga mwhaingoa ai. O le pēna whai taunoa le ota, wa sola tō wha, wa matua I ta fili sau noa ti apolo mafo whawatoi ina. Wa le iai ti tilo I luma matua o whea le whai elana sau ninga. His facial expression
and the wording o wana ia whaongaina wa le tala whia ngai ai masi tangata sa whai matai tai o le tunu. Ia ua o le whai unga na o lantala lena ta ua nei. Na se ka pingia kuala ia si whai apa ia toi. And not only that to la epa, he turned around and said, "Ye e whawhewhea se o te whawhewhea mai au, te le whewhesis." So he's threatening loud. Yes. A lea le lau interpretation upule ua tumu le fua ari leuta. That's how ua tumu le fua. I nei mo to sanga ma vive singa ele kumu le fua ngaki. Ia, o te tatono ia tato o le upule o le masoi. Ia. Pato o te whaalongo le i le upule. Ia. Mai le taimi na masoi e le tama aina. Ia. Yes. Ta o te whaalongo le upule i. O whea le mea o ieri tō whaama le utanga i tō ngā mele. O le upul nei e sea wha o ngā ngai sisi. Ai sea, langa e o ngā lona, e o ngā lona i le upulea. Le winga lo. Te le, a ka ko su e kua le upulea. I le wha sa moa ia, on koe ke le mo le winga le upulea. Paua no le taimi na wha o ngā ai, o le taimi na masoi e le, ia, te le. Mo rua, le ala sau tau whai e su eni upu e su ai avelan su. Ave le upu le ona whangai. E le ono toi liwa toi le upu le ia teia. La se sisi. What, to me? Yes, he can be charged for that because that's very violent, aggressive. Yeah. In other words, Ole Masoe in the European way as an assassin. Leota. Te le pai na taula to ina le upule. To alu sa o alu mafau tua i le taimi na masoe i le. Ia le fionga i le faumuina. Le fionga i le tamai. Se vaila i le onga le melna. To e ka kia sa o mai lava le mena tupu i le i tamai. Ina o to e tau le upule. E te le lona afianga. Whawhewhea la le ainga i o le tamai. Ina o to e tau le upule. I'm talking from experience because o lea o te dio matangata na iei mena tupu ai. Ai koe aku i oi lesi i kongo le whamisingonga. Ai koe mention na i se upu whapea. I le mea o le no i. Koe a mai a koa mai koa memories o mea. Yes. Mea lana le whai atua i e a ngonga le upu lea. O whaarongolongo mai la ia i la tu fo i o lo whiangai malo ia le li pāremia. Ma ia po la whiang fo le li pāremia. Ta sila lea upu pe e te tauna taketi ia i le la tu fo i vai. Upu lea. E ngā fo i le baba ai i le vai ngā lo ia ale nanga a whape tusa pena o mai whaatala sua. Ele i ese fo ringa whaatala sua leo tatu tano le more face expression na tanga taita po le anchor. He said it out of anchor. Ia ma le tatu tilo iai o fea lare foi tua na avelan tala. O no ia tasila le uanga foi tatu tala no i mea ia. E tatau na takete e le fiunga le lipali. Ia malana sengalo ia. Na tatua mai loa te tasi i mata upu. E whai me i olo whitangala. O le vaenga mua na whai mailito i na tasi lea o le vaenga mua lana su. Lela ave su ai ia le lipali mia. O le tau alanga le lipali mia ma o ia na tau solo mua ua li liu ai tangata le diaspora. Ia po le diaspora. I le nofo o ia ma whaatawina o whanua o Samoa i whafo. Tatu amate li pe o lana vaenga mua na o lana loa sutlela tapena ave. E sura auli i le whaatawina ua nofo la auli matua ia. Ai o te fia mamlama o fea kongu o ieni tu susinga poni mea tau lauli o lo i melea. Si amatamai i te oritina, whamanu. Tila epa, o le fesili la le te fesili ai. O a whanua ia he's referring to customary land or freehold land. O whanua tau Samoa, customary land. Okay. Mua, ele I not once
ua whaapea le fionga le li pale mia, a mea ua sao e tula e pani whanua tau Samoa i le atunu. O le mele sa tupui i, you and I tula epa, we were both in SSIG. O tātou le sa tātou la langa ina le mata upule nei, ona ua mawhai, ona liliu, lena whaasaini o atu ia a whaapea whatetainga. A whapea o au nei mo o siblings e toa se fulu i mātou. Le ia se mātou luas fulu eka whanua whaleanga nuu. Ai mana tua la o whanua nei. E equal right mai ei siblings nei toa se fulu. A wawai ele mālol tu la whono ma mele nei. E selecte mātou o aila a whai mata i ulu. Paua la nao tangata e saini le whangua le agreement lea. Le abatu loa saini ele MNRE. And without further explanation, once a saying le MNRE, then even ole tangata le ole sa ole ainga, we no longer have any saying or take over le MNRE. O tātou le na la ngā le mata upu lea, le foi na whai ele tātou tusi le malo, ina ia repeal of the esele tu la fono lea o le RTRA 08. O le mena le sa tu lai mai, le foi lana la langa mai o la pir te lo mea nei. A le wano fu madiliu whapea ua whai atu ai le fionga le li pāle mia. Ai mantua ko la mea nei. Le wha ua whaase se ina mwhapea mai. Wa ela le twister o toi ina. Ma whapea mai. O le mea tonu ale na le no whaia inga le pālo talua o lua tasi. Ona ua ngofo mwhaavalea tau i tangata wa whaataua whanua. No. O le mea wali liu wai tangata i ate oe, wa ovalo le ma fau i susunga whaafea ngainga e kalesia. Ia mantua tu le epa le mea lea. Muli nei whanua nei, ai o susunga whaafea ngainga, o suiva aia leo le atua i tono e kalesia. Alal melen fai, na alu moli ia i tu la fono. Ina ia tatongi ai tax o whai ngā o tau mea pipi o sa whai. Ia. Mano, whaftai, o le e ta mana ia le melo a mai mo whanua leota. Ia, sa moni nga o tasina mta o pore SSIG na langa mai fuli vai te mina. Ia le lae a fie ma le RTRA 2008. Langa o le tangi nato ina vai mo mole o lan tangi. Sa eva ai e ni me ta ua riso whala au le mali toa. I sona tua ia o le fionga tai o le tuangai. Ini whaatawina on whanu. O lea wa whai malwhesili atu le. Ia, se ia o tango e tau a maila i titi ai tua le tātou talanoanga. I le sala si. Ia. Ona o lea e wau foi, o whateia foi, no whapeau ia. O se matanga luenga lea le malo. Le sala si. Ale mo atu nei. Ele ai o le whaara potonga ele tu maoti. Ele i lalo le malo le sala si. Esa. A tangata la i e toa banu. O la tau ia le au ninga le sala si. O i mua la i o tangata le la abatu. Tui la epa sa i lele malie le ngoi, shareholder director. Whamu i nā lie unga, shareholder director. Tupa i ulai la vea director. Awalua Samuelu Enari director. Aumua Ming Lengwai Loia director. Misa P. Collins director and also owner. Whainu lei Edward Nelson director. La Vasa Malua director. O ko valu nga. E owninga le mele. A le nei e pepese le tunu. O le mea al malo. E le se mea al malo le mele. Ai o tango atu su al connection. E connect ia ngai o i kama sao la yu. Lea lai ei ona pese mai ei pea le to tele le to tonu le malo. Le lau te lor mele. Le pese mai ei. O whanua ia whaaleanga nu. Lea ua ngofo ko ia ko inga malvaanga lea. Whaataua nga isainga. Ele ai.
o la mo mai ai loans ma funding sal vaenga lea mo me fundings ele to tongia a ole fa nga ai fanua ia Samoa a ola te me to mai ai sai nga fesili mai po fe fungua ia le ava koi funding sia ai le ma se me o fe ai runga fungua ia langa ling lak fung a mai nei la sai nga ai sual mele le mel na ole na go ahead nga ahead ko inga i le fai mai o mele ina ia ba ese ia mafu fo tata il mele i le vai linga leota ni le fanua te lea sai luma e o korisio avele pe ke mi o ngai sa yai mo me pini swimming pool ni mai ai pa povi ke kele ngai luma e la ofisi le ke ko o Samoa ai e le temi na mai ai fa idunga ngau se lauta sanga korisio avele le o na ua o mai saina luma e o korisio avele sanga ke lua sila fia le vaenga lea o te fatu e tau tala fea ngai marimele ua e tala no mai temi nei i tasi na fasi fanua na tonu atu lepa o fanua na le fai e nei ia matou vaunga ia langa fu o fanua i lunga ina e peia o ai fu o mali toa ma se montafu pe o le lua na le i fanua lai lunga yo ale so ak nei e mali tau ia fa pe fu matou fu i tu so le ai o esen mela o ko po lunga yo o ke ia o fa tau e tata ia me ale ngo fo ka ka o me me tonu ala le sa wod me na nga mai ya saima fo fe ia ku pe yang mai o fangua yo avelo e la ori la fangua la langa lo ia ni son no foi malo ia ni son no foi na ole fanua le te silingia tula epa ole fanua le te silingia yes aveli ole fanua le nai lumai aveli le sa yele pa povia le ofisa o fatoanga ina ka yele livestock ona taimi ia matou la itua o ngai St. Mary's i Savalalo o e faile ki liva o le susupovi ma te o ta o le sosa o le ta o le stonai ma le fiafi la stonai a sosa ta e ma le fiafi e a mai le susu e ave le susu al fale mai ma le susu ale fionga le ao malo ia mali e toa ia fa susu e ave yuka le noftu mau ale USP ia la fua so ina sa ele pa povitele la va sa ele pa povitele le agriculture awa te uno te toi la tu le sita usanga ai wa mato i salu ngale sa ke like male pa te le saina overlooking e opposite mantua e opposite le lele fanua lea male mea o loo sa yaile ofisa ale embassy a Amerika le fale leo asi e keni le na fa tawe ya lalangi I wouldn't blame le afole le embassy America if they want to relocate somewhere else because wa mawalalo le fale mapama mawalunga le pa wa extend lunga le pa overlooking down wa ko kike vai sa ai tum maunga le fainga le pa asaina malo le ala la sila le melo o melo ta mo fanu o salasi le te i tala le tule pale la na sui na ia lauli al mali ko wa faitala wa uma fanua customary land fanua tau Samoa ona ia fa taua i fafo saina fea lava fa taue salasi la so langona le banga le salasi ministry o la se le ai o le salasi o le vaenga tuma oti lea in other words o le vaenga o le Samoa Land Corporation o le nana ta o le vaenga tuma oti ai lele stale lalo tula e pa mai na tau nei ia mantua wa maliu ia famunali yunga wa maliu ia la masa wondering o ai umala tau lawa in replacement le taimi le nei wa le mea le sa fina wina te lo taimi o le winga o sala sile nei e leo se matanga al winga it's not a ministry not a ministry it's a corporation lewa wa fai e lato ale e director ma owners ai lato
Le nei la tupe I whanua le atunu. Yes. Tulanga na le kulai mai. Ia, le leila leo tatou pa I le mea lea. Langa I sea. O le vavao I le atunu mea ia. Le whala uto e tatuanga, whala tatu porkara me leo to e langa langa. Langa, le mea no lo whape o le vaenga e tu lai mai. E sui e tangata ia. Io, le corporation lea. Lea la o mai te meo fia me. O ai langa sui a te meo fia me. I te meo le fast. Ia le salasi. I don't think there was ever any amendments or changes made. So are they still under the same people? From Tule Yeah. Epasira. Tule pama mo whanua. O le kani ia o le upalangi fo le ave mele o le kani ia o mele o whai ele ori ia. Na fōma le ori ia o le salasi. No wholoma amai I lalo I le MNRE. Yes. No wholoma mo mongo mai I lalo I ngā. But definitely is a corporation for them. O la koe o ngale mea. A fesili la le afu ia tangata o Samoa. On whai mai le elea. O angai o le MNRE. Ala la lafi le salasi. Ela lafi salasi. A la koe ngale amai abe uma kupe ia. A le mkanga luenga le malo le iei nei. O le MNRE. O le mea whai lau teo whai. Yeah. O le mea teo whai. Ina ua whai la le tū la whongo nei. Ina ua whai le tū langa le I whanua whalanga nuu. Le customary land. Le o ato I tangata le stala. La tu le sao le stala no there. Le sa whai lalo MNRE. Fia me was the minister at the time. Yes. Why didn't she make the changes? Why didn't she make noises, alarm noises, Fabia? What the town scrap le salasi? I let direct me. She knew all along. Mana tua fo I tule pammo whanua. Desi minister le nga mingiska I le fast. Le na fsilinia I mei o minerals. Fsilinia I mei o levo o mea fo I ele fsilinia uma I mena. Alalantala. Kaponi. Alalantala npai mai tono le o le alawai sefeng ia whanua le malo. Ale mo wagungi. Ale mo wagungi. Siweba. Ale mo wagungi. Kama uma ia le mo wai kupe mea. Whaafetai I le atua. Wa koe me milo I le akua ka uma ia al fast lengo mai kongi. Alai lau keiro mea o lai fu I mo wai la po me. Whaafetai te le ia uru. Utau ala tatu tarano le mea. Langa la leo ua whaasa o le tala. Wa umar te mi no fo ingo moar fast I lalo fia me. E leo kwa sui ala tangata I or saule. Leo suia. James se suia. No one tala ua mafofo ele malo toe fo I uma ele lalo o le a fo I land and survey. Na tonua. Ia se a le la fe mitu le pala alu o le vainga mo mo la na lo su. Sa eta ua ele teimi o tata na mo mo le ota. I le panua o tau ainga. Le olo tu ele ho chao le se fa isa tala le vainga. Ole mea tonu ala le number 1 whangua nga. Wa ngofol vaenga. Ba rent out le whangua. Lisi out le whangua. Se lau tau sanga. Ole tutu unga la. La fule ho chale I ele whanua le tu whanua le morfa. Paradise. Paradise. Le ho chale Over le fanga. Return to paradise I le whanga. Ole tutu unga la lai. A toi mana na ole mato ainga le whanua pe alu uma le ua le fia man na ole ainga carry on la to business. E o ma koe whakau mele whangua. Whakau uma mele lunga le whangua. Al whanua tau Samoa. Al whangua tau Samoa. Wa whai ele lona le ainga lea. Lai pio reia le Return to Paradise. Ele ngata lang koe kokonge ma kou le kupeanga I le sala sira la wari. Ai koe whakau e ma kou ma mea uma le lunga le whangua. Al whangua mako. Al whanua tau Samoa. Whangua kau Samoa. Au le Al mamea. koe lua le lenga sa ingia. Al koe lua le o fia me. Margaka leo koe lepa. Pai oso kwa koe lepa ia la kusangin me o. O ngā lalo na I salasi. Wa mai uma e whangua kau Samoa e mga umbia I la kou. E whai me ia. Pisingisi me ia. Fia me is no innocent bystander I. O ia le sa min style MNRE. She knew all along.
Mana tuala le case o le whanua lea i Return to Paradise. Yeah. Lea sa whatautaia e a foi. Ile hotel le kemi ngai, la ningon hotel ngai. Return to Paradise. Ole ngonga lo tau. Return to Paradise. Okay. Le whai ngoa le aka whangange to Return to Paradise a Kerry Cooper. Yeah. Ango ina fa ye. Leilani. Le whamasino le sanga whainga le case. Yeah. Lea lana whaisuesu e ngā Leilani dig deeper. Le na whai e a mailo e Leilani le whai unga tau sa o le tumalo. E leo to e maua e la tau le whanua. Le na mewesi tu la e pamalawanga ia. Na mewesi e na wa mai sa o e Leilani. Warren, le whai unga, according to what is on, me le tu si e lunga, le venga o le whanua i le sala si, mainga whai ele loan. Ona walu. Woifo le nuu ta ofi, le toi whaangaina le hotel. Ona le o te tōngia, mai ele tupepe na sa whai ele agreement. Kau kia. E matautia. Tā lofa whainga malo le iei nei. Te le mea o lo whia ngai malatou. E tau wha soa ele taimi a mata na kilingi atu telo le mesi. The very interesting point here, kia ule mele uka kukarango iai. Langa na iei le taimi ai whai mai na ataka ka haka bekimi nga kaimau ka kore SSIG. Ai sauwa tu le whai mai le ai o mea ia. O le sui al malo sui members ia. That was an excuse he gave. A whela le winga nana tala. A lela o uman no whainga mo mua le fast. Under a fia mes lela ofisi le atu. A lela ke lua kari mai. Ele ei masesi o kanka ia suia. But is that still exist? Salasi. La lava exist la lava ia. Lai to tonu o pepa wha maumonga lea le no tango nei asa i. E lai exist onga. Se ilonga e pasia le lua vai tolu nei to e sui e telo tu la fono. Fato a ma faile na faile tu langa lea. Tele o mea pipi o le fetaui. Le manuia sa fai. O le o tatou o le o se fai atasi tala lea. O le o tatou au mai e lunga le melea. Langa le o so merito ina i. A o lai fifi le mule malo. Ona o lai tau mawhai. E pasia le tu la fono le. E pasia i le lua vai tolu. E pasia loa e vaisi. Langa mai lo e lunga mea ia. E le mwhenta tu toi fifi le mui mea ia. Langa o ia no sau whai me lalo e whailan su. Sa o le. Sa. Le mwhailan ka kukoi fifi le mui mea ia. O ia le ngawhama ikea. O whai mai. Ai awar sau e number 1. O langa number 1 na. Nga ke su winga pari mia. O ia le walu wha alele le tala i whafo. O ia o tuira epa lea na te whaatawina whanua o Samoa i whafo. Le upure whaangau whafo. Na te le whaanganga saina po palangi po ai. So whafoa include umaya vangana. So mana i tele lan mele ua. Te loman tu whai tu pai na i whai lata mai nei alen tarnoa na ile island whai le la tuali pata. Namua. Tasi le na mea o lea whai e a fia i li mtau pula. Tasi le na a wharangorongo mai ainga o ali pata e ana le island lea. Tasi le na mtau pu. Lea la utatu langalanga tu pai ma leota. Ele la chichi le tau on tau pula utatu. Taru ai. Le nofo fua ma mai lunga i ian. Le la utatu kano i. Le la wharangorongo mai la tunu. Wharangorongo mai. If you've heard to tell in a way mentioning a namua. Yeah. Tau whaia i lungo lau ai. Le suli o i la tau. E ana. I la tau i le namua. Yeah. Whai, they table everything with me. And bawa lato te talo sia i whainga mā lolo tu lai mai nei. Ia maua le lua vai tolo sui tu la fono. E toi la langa ele i lunga le keiso le lato whanua le namua. Mana tua foi e tau atako tu de temi e whapea tu de pa. Oi, ngai ko kenga nga sa ki e ilunga mea ia. La tua ia tu le epa ia fia me wa o ia sa min star at the time, and fia me knows very well. Le lao pena sa no le ota le sa langa mai e nisi i fai pule ma sel min star le ale fast. Le ale tali te susulu tali le atinu. O ia le ato to. That's a lot of BS.
Ole olina, ole o mai la ole afu MNRE. Yes. Wa mai la ele fanga tele ole, ai le esele mali ole mele fai ele uri. La o mai la o le ole MNRE. Na pe la ia le o me al malo. Al SLG, SLC ele ai. No, all this time ele se mea pakingo el malo el salasi. No, Desi me it was al malo never. salasi. It was never. Ina ua whaile fesu ia inga lea o whanua whaleanga nuu ma whapea mai. Ma waile a wanoa e ma wai tupe a inga. That was a live bait. E o Wow. atu la le sao. E latu le sao le a inga. E filifili le a inga po ai le latou sao. O le sao le nā. Le Yeah. la latu e saini mai le tupe. So mantua tu le epa taima tatou SSIG sa tele tatou singia. A whai nei la e latu le sao saini. La saini to atasi lavanga le ngō le sao. E le o latu le sao saini whapea on behalf of so and so and so siblings. Ngā latu le sao ia saini sao longa ingoa. A mai la whapea lima se lau le tupe maua le vai asa po le masina. E pule le lana whailo. Pule le sao pe mai se pauta la ma le ota. E pule le sao pe e avise tupe mai si o ngā siblings. Pule Maria. te whitau no ai la le sao i. Ai mantua la e leo malama lama le sao. E lei wha malama lama ina fo i wha le lei. Once e saying lo le sao le MNRE, take over le MNRE, they've got no saying. Go here. Sao le sao nonga lea. So no le. Sao le sao nonga lea mo fanua. Ole mela le e yai nei. Ala kula le sao foi le ai sao le sai ngai 4 milion al kawol fangua. Ala kula sao fa ile wali. Le ai mo long milion ai. Ai a mai fangua. Fa kau man sai ngale. Avelo ai la ko le si milion. Avelo el sao le si milion. Ai ba le si milion e ko e fa pe foi le fa le ori e ke u silingia la ko. Ole mela oi. O mamulu fangua le ainga. Ale o for sa malang kup. Na pura le sa ia pe ku po fe ave lang kup. Ale o ki a ko le ainga. Mo fenesia ia telo ainga. Yeah. Mo fenesia ia telo ainga. Ona ele whapea o se pule tu sau noa na sao. E ai a tau uma i ai lātou. O oe o le sao. E ke ala koe va ai mea le ainga. Ai le o oe ke ala koe pule mea le ainga. O oe o le va ai mea le ainga. E te va ai a mea le ainga. O oe fo i whasi ngoa tangata i le me alu e nofo ai. A whemi sa i tangata le ainga po kākaleng ngofo i whanua. O oe ke ala koe whawhire mu. O le mea nal sao e whai. Ai le pule se sao i whanua. A wai waku le si sao, sao le si sao, sao le si sao. E whapea nal mo mea o ainga. E le whapea e sao longa i pule ala i ale oe e whangu e whakau polan me te whai e le ai. O oe te vai al file mu o ainga. E te alua te whatonu tonu tangata lai no foi. Oi si foi tangata. E ling tangata o ainga. Au tangata tautua. Tautua. A whemi sa i la tangata ia. Ia oe te le tua e o le sao. Kasi alau kala au e koe misa. Au e koe whai se pā se si i. E le se mea o koke o mai whai ni pā. Ku sa ua le mea i. Whapena ia le mea. Al mea le o whaila uli. Ia awakal sao ku e sin kupenga la kiki. Ai o rola ku ave umar ku. Tupa i maleota. Iai, there's someone saying, le te masani ai. O le meo le langa maa. Ai e lota. O lana mata upu mua ia lela o tatu langa tu nei mea. E le titi la mea ia o toi malanga mai runga. Ai o te manatu foi, o tatu tanoanga i le fiafi nei. O le toi fai tuto a tatala le atu nuu a toa o Samoa. Ma toi tilo ai lana mele o le LTRA o 2008. Le alaman tatu pisa atu. O le 2000, o le LTRA 08, o le whai totoa lea, e o ai whanua i whafo, o le atunu. Ai whawhetai ala o toi no whaia ma toi tau mai i le atunu. Le ala o tatu toi vane, au le play minga tatou. Nanga leo o tatou vanea lana tua inga whatau wina o whanua, e tonu fo i ma whanua ma. Whawhonga mai le whenga le pale nia, mana loia, ma tangata mo. A tonu a whai ma mea fia o lea o toi whalongongo mai. Lea o tatu whamalam la minga le tonu. Tupai, patulu vanga mun muli le ia urua, en tatu me ese le langa tele sole mena o me tumalo.
o leo te ata. Leo te ata, leo o tātou analysinga. Ia na molianga se furu lena fola. O nei o au no o ese malfale tai a ore tai nal valu. Tau mu mai nei I toi quarta I le wha. E tala lau fai to o te maulo e tono fale. Ai I la telefon va pe ai fo tu la e pa leo tu te tau mai awa. Au tau tu. O le text le la fo mai te au. Mai songa. Ia na e fa pe fai mai lau po kala menei. E ma na ia e ta mai stos tong seti faku. Langa con se ki la ko fai. Mai la con se ki la fai le bevesi tai pe tesa faku. Ia oi ke ia ngi la ko bevesi. Tapi fa oi ke ngi la ko bevesi. Mai e fai mai le kala. O bevesi fai mai waru le kai au. O ku viri ia sai lele e fia mau la u mali e to fa ala me la vini e foi ala u wa o fai mai non fai mai fia fatto e se ala u dia lo fatta la tu mo dia ya vai lo tala fa fine o se lo fai mate ai tu vai ala le la te atai o sa o kala pa mavinga pusul man vai alis usu asa ku fa me wala ki o le mo ke va ara ngal o fusu ko inga fai mai fa kali ja si ka ko fusu ka yau mera alo ke ai yo wa tala no ne ma analyze o ne mau mia we've all seen how aggressive he was ilana live fight. Ale vi mai tale mai. Ya na wato e video so esi pale mia e fatto ese ai mo ai abe tualanga ya mo lianga fa kui. Fa sa oi lo fa finge. Talo fai mate ai tu oi pia. Ambe sai fai sona o ina. Yeah. Isa kala taika ia so en hockey taika pa inga ra ai taika me eu ka fa se ai ka ko o le ka ke foi ai ke o ku ka ai se kala o le foi mai o la o to ese ana molianga ia na Sa sendai, asa kue me se akala no ko kuli lu mola u. Le ai. Fa la fonga le otam. Ia sono le. Ia sa o lau so nonga tulepa e fa ta la fonga me ia. Ai langa ua ngonga tele tala doina. Mo masale ko vai. Ia. Ko fai ai lungo le pepelo. O a uma to ia u woful doina le mafaina fai mai ona pepelo i lungo fa ta nonga ni. Like ba ai sa o ko il pepelo. Le bili mai o le avu. O le loia. Le famsino. Bili me famsino. Mai sia mau me la umer ko inga so le o pepelo kile. O fa pela ile o te fo ile ni to ina. Le ota. E te lo le pepelo. Wo pe wo ta vai se tanga ta vanga ni wo ta wa so mal popula. Fai amo I ti. Esa ele o kambanga alungere loku foi mai e la unga roles ka foi mai tara lo kambanga tadi ke vai la i nga lu foi mai and Jesus said e koya mai lunga foi mai o isala elu la na kusanga pungo lo o la unga ya Yesu ai mangui foi lunga o isala ya lu mer kambaro fon foi mai io na lu fon ya o leo o tatu le fato ata sin morianga le o tatu pegato ma ia for kasianga se ka ufaro longo por al mela oi ana o tasian morianga le o tatu penga matuai longa la bona na e onga ta nela le foto o to no foi ana file mu alu avena nalantang ene la faro longo mai sa mo le o le mata mo salasi ta mo fanua ia anyway ali I mafanua nang le no ta ua na nei le mo le me o ta ua to ina o lan I ana molianga nei ia bala awa I
O tātou o le tātou te e a fo'i, na o ni tātou matematanga. E le onofo le lei i le a fo'i, i le presidente o le whamsinonga whanum sa wharita ua to ina o lona whawhai i tanuanga lea. E ielu tatanua, nanga lailo le lei a presidente, o ia le stangata, o tu le epare stangata na matua ai, ta hari to e tu atu o le sate le rapi i le tuwhinga lea, whai mai ua matua. Ma te la tala to ina whai to ina, a lea ua nofo to ina, ma draw mai le suafa lea, e wha mao nia ana tala. Lea se roino. E tala pia ngai, ia se sauno ia mo whanu. Tu langa le iai. Mua le iloe tui ina o mea se wa ave ma mea mo'i i langa ia theory le whai a. It's just because he wanted to draw the attention fa atali tonu wina tangata. No matter what he does now, he will never come back into parliament as a leader. That's one thing that he should know. Lela wa avea le ina i le fionga le li pale mia masa waifa pia mai. Ia, wawa ai le swafa la ule mali atoa, a lea ia lava iai, o lea lau fe au tu la epa. O lea lau fe au i le swafa la ule mali atoa. Me tonu a lea tu lau alfa fonganga sa mo o le ngana tu sao. Awa tu ufualo wisu i le swafa matai o nganga i whamaunga tolu. Le isau fe au iai. Alu oe Yesu e se a foi se swafa matai o souta mamoi na mai ia te oi. A le swafa lea o le laudi al malietoa o nganga i whamaunga tolu e pule ai la tau le isau fe au iai te lea ia. Well, apparently, he wrote in the blessing e cancel le swafa laudi al malietoa. So he wanted to cancel. He initiated. Yeah. He wanted to cancel le swafa lauli and malitoa. That's how dirty, that's how pathetic you are. Le so very le swafa lauli and malitoa. Le na fa maonia fa masnonga. Le na fa maonia fa masnonga wa fa maonia le swafa lauli and malitoa. Mafanua, wait your moment. Olena mai ina. Na tusi atu ia te na tusi atu le presidente ia te ia. Lea la ua fai mile ai. Ua vice versa le mea. Sito e whamanino. It's the other way around to la epa. It's the other way around. O ia na tusi e manao e ta ofi cancel le swafa lau le malitoa. Can you imagine? Pe ana whapea o se presidente e a whai atu la epa? Yes sir. Can you imagine pe an whapela o se Palestine whapena? Manua cancel. Ia ale ai. Ia ai. Ai, sorry. Ia le mea la sa oarle upo le tunu. O le langa mai ai e loata. Ai e loata i oi. Nanga i le sa oarle mea le leota. Leo tatu ina de si o le vaenga lona whaare o tatu o iai. Lona tolu. O le whai mai o to ina ele ai sea nga vaa. O lana su la ave elesia nga vaa e pale mia ai ia de palmia I lona suafa I le whaangaina o suafa le la auli an maritoa. Ne la walenta tu tanoina ia le la ua reveal mai le si mea lea sa le te tau o na whanongo I tamo ia le la ua nanga le ua o tatou ua vatu ele toi na tia se mea le anga isia a whaila o toi ina lena wala au e cancel le suafa. Whato a tali muri e saoala na iei le afu vaenga o conversation. Ai le initiating ai le afu. Ele I whapena no. O lena la malama le leila fionga le Palestino. Le fionga Palestini. It's not an issue whapea e nofo whapea mai ia o le iele api. They can't divulge that kind of information. That's confidentiality between I suli ma tangata e ona whamasinonga ona o ia o leo wa instigate manao e tā ofi whaangaina o le swafa laudi o mali atoa. Lela ina iele tali mai le fionga le li Palestini. Se sele whaupunga leo wa nofu matua I whapea ua tusi mai le Palestini ia te ia. No. Na sila fia le fionga le li Palestini tulango o mea whapea.
le tahu al mele tatu macam-macam ole ana mafuanga na mana o tamalo e cancel e tau feeling wa ole mafuanga Au le winga tonu le la tala le fea tutula epa. O le halau fe au le swafa la au le mali etua. E muta ili tata lava to ina mana o ana la auli. Ale na manino ina ua fai le sa fai o le la auli o le mali etua. La sa manino fa mau maunga. Le fo ina na fifio atu tamali i o le tumalo. Fai la tau mamoli mau ma pine fa mau. O le nganga tole mai le fionga e le ao le malo le la auli o le mali e toa le e le swafa le e o le swafa foi le fa pe pule to tasi e nisi e te uma foi laudia so listat se fili ele tu malo e lo se me hace ma to ili tata la vai ai but then the question is who are you, why are you interfering le so fe au te interfere for me le tu malo nga fo monga tolu o mela le tula mai nei lana interfere le tau so solo ai la inicio sui o la to vai fa fine le si me langa sa fa manino na finga de liparmia ele se ngola la tu ainga o le ngoa a uma fo ia so lesi so le fa manino de le ta la so finangalo o ai la ka ko le pepe la o le ngo fa malau le finga de liparmia o king pelo Alena o no mai ia mo fa ele tusi ai le fionga de Christian o ia na tusi ile Christian la so wale fa ese finangalo le ia te lo ili tata malo wita le tala le fa mai king pelo ono le onga ole tamatu lo le fa fonga anga le fionga le lipale mia ma le tu malo ona ole fionga ya polata i va Fossi Schmidt sa fai ngoa ya king pola alea pe wono fonema fai ngoa le fionga le li palmia ya king pelo pe le mona nga le loto the king was only presented to le fionga pola taibao ai pe la pe fa alu alona mai fa pe o le king pelo ya le fionga la o le to you know that's very graceful look e te le ale me tua to le mele mana o to ina cancel le sofa laulian mali to mana to tau tonga len tau to laulian mali to ai to tau fi mai ele fonga fetalai le la tuli la balto ina melna awa e fa nga lo le melna e to fa le nga ina i le sofa laulian mali to ba lo laulian mali to fa melanga lang paroka Baba el fo le anga to inale. Usa pe langa o lea wa ai langa a fa maungia lo fo le o le fa maungia le mele sa tau ona ele ka fa nga a ko nga la uli el malito. Ka lo ko fa se pa o le mel na le tuli mel to inale o le mele inga ko inga le ia va se la uli el malito mal panbia. Ata to ba ila ye. E fai mai o le taftol. Ai pule au al palimia el taftol le la fa tu la tala o ai ko fia le fam si o kapet o ai ko fia kapet o palimia o ai la pos o palimia e vai baila el kuringa la ko ingol mele kurie ele o ta que era ko inga i le au i kapet ma menga la ta que era ko inga le palimia e pa uro panbia fai longa fa ngai lunga i lis panbia le lalo ia na ia ka ko mala o le pasa me uma ia la u panbia ai langa o le panbia o le tanga level to fa male utanga le lai ona fa tu tuai ana fai uma fai mana ia no ia tu tato matai tato ke no fo ila lo matoi ma fo fa po le ale sala e mai tono no uma e fai e tale le fa sala ita tu ma fo fa wa e ia le tu le o tanga ai a fai so lola e no tai lolo leina mo taulo na avelo il fa sala o le posla la el palmia o ai ko fianga ia ka penka from City ia a o ar kai mo le fia ia ka penka from City mar palmia fa ko ia al besero ia na mana la tatule tala tu tatung tau la tatu lo le mele lo ile avilan tangi
I le anga ale fionga le li parmia. I lona whaangaino le sofale. I le whatautonga na leuta tupa i whatautonga mo whanua. E te rua ien se rua langona a o le i tau fia mai ele whongwhetalai. Ua umana whesota i nei se whesota inga. Ale li a tule e panga i whongwhetalai i a tule e whonata imi. A oro le mele tau fi pe a ratu e whatauto. Te rua i loa ni vaenga whau la watulo langona. Nanga no tala no mo ya mta pombo. Ata tu toyoni tilo le eye contact o le fono le. O ina ta uma ia tia. Na fafau uma le mele. Na fafau uma le mele. Aua ne isao le ngole la u le marito i fatutonga. E ave uma i lunga mata o tangata i temiole i fong fitalai. E tu su e fa pertu sia tu lepa. E le iai se temi whako a kilo atu le epa ilunga. Ina o tau fi mai e. Nā so ngari i mawhanu. Tai e se fufuanga whau i le mere. Tula epa. Ele tau matea le nā tūlanga. O le mea whau. Knowing at the time, ia tole whawhawhisi. Yeah. E control umai tula epa tole whawhawhisi mai la tau. Yeah. Wa leba fo ina sila fia mai loe tole whawhawhisi. Paperwork la wai lunga o langa lau i le whaatautonga le batu le swafa lau le malietoa. So obviously, wa leba na umana iai le contact le mawhailoa mai. Mo lea la whaatauto, lea lai, wa uma fo ina iai fofuanga la tau te tau fia. Ia, maneia. Ia, le ala se lua final saying le mata upulea. O whea tono ta oto ai, se mea ono ave i se whamasinonga le mea o le whaangaina o le suafa o le lauria le manito. O le ua sila miola lang, la whai mai tala mori maua nisi ua o tono whatfono. O la ta oto ai le ata i le whangawhetalai umana mauta. O la i le ata o whangawhetalai i lalo le suafa lea. Le la aulia le mali toa. Under his supervision, lalo le tainga atule epa. La menga le mfainga ave se kemi o foi. O pali mia tule epa. La me o kia o so fa se me out of the blue le ko la menga le ave se ni tamata me le ota. Le ave se temi o tule epa le ngole. La wa ye le ata to no fa fono pe afai ole. Ele mfai ona ia ave se inga lango le ngo atoa. Nala na iloa, nala na whapupu whape ia lauli. Aole ingoa ako ala walaua umanga saingi e kongu yo. Ole mea whalina, wakami e kuar ko inga. Le wakami anga i kuabiri anga i oile. Lan menga lenga le alue e moria. Ia. Lan no alue le alue la e moria sao ai bili whape. Ai kami solo e kua whape ai alue. A umanga oso anga i oile, i le whonga whekalai lenga iai. Ka ofi mai le whonga whekalai. A le fo koe whakau ko ia i lau le mali toa i melea, la me ngā lenga o nga le kaufia, la me ngā lenga le alu lo whamsino. A le lau koe alfo i le whamsino, i le fionga le i whamsino. Lau alu e nga, le o kami i kua mea, o pe alu ko ngā me fo nga la ko whaia. Kami solo i kua mea, a le alu ai lumal kula whoko. O lumal tula whono i whaia mea. Mane, vai, whanua? Tula epa, o le tūlanga mele tupu. Mantua i ele teimi sa fe upua ia i lava ia le fionga le. Tula epa whapela au le mali e toa. Ia lana lafo i langa tala. E te fia la au le mali e toa no. Ia lana tau sa o mai la au di lai. O le la au le mali e toa wa o le ingoa a toa le nā. Ai tā lupa ia oi. Vai po fia e se pou e te no fwai tu le ia toa oi whawhama e matu ai. E falling mai ele loto ile swafa. But then it's only a swafa. Ole mea sina e patino ile le fio anga o nganga i fo maunga tolu. E le se fe au ia e no foi le pae o usi fona ia i me tutupu le lai tu malo. Ia. Te lolo wa manino le vaenga lea wa wananta tu tano le vaenga lea. Tasilian ana morianga. Tasiliana morianga o lepi o le e au mai lungo le tau tulea. E whaftai o lo manino, whafofonga le lei Samoa.
ia ona faia ne lava le iai o lautou afo o lautou whaiunga ma lautou silasila tutoa iai se manau isi si tom taupu o luanga ilum taupu la te loa toi o salo ma fau e o foto ina le o tole afo se tatau ana afia to ina le mea iso tatau ana ta leanga o lona tau fia o whatautonga ele tau fia se ngā ruenga le leilanga o pasia le teimi o isi me luma levan tauna la to o mai luma alan ma fu anga o te whapea E moni la sa sorry, e moni la sa nga o tu la epa. Mantua, tola fo fafisi o ia o le fonga fetalai. If he goes back, it only few by inga luma atu ia le fionga laudi al male toa ia. If he goes back, langa ki sila fia, o lea sa whatau tō le fonga fetalai I longa suafa laudi al male toa. So he is the only person that has the power e overcome mai le mana onga o tula epa. Yeah. Ai, he is too weak. Yeah. Ia la le va ia tu iai. Tula epa fa positive le mea. Yeah. E ngalo le walila. O advantage ia lauli al malieto. O le ngaka nga umang kau ko lauli al malieto. Ale mo kau ko lauli. Yeah. Ia wa vai lai. O la advantage ia lauli al malieto. Both sides are. O lai malo lauli al malieto. O lang kau ko mo la lauli al malieto. Ia koe fai la ia le lauli. Ia vai lai. E le se mea la kako koe pole pe ia mea le uri. But in reality, elei masesi o ango ia nei mea. Na ole toia ina a moso le nei. Ele ni mea a noa. You know, pe ona sa no le fionga le li pale mia. O ia le taimi le nei. Na le lua na priority. Develop and protect Samoa. That's all. Le la o tātou tanga iai. Le ati na ele wati na e si o tātou atunu. Ma le tau mawhainga le tau mwhai e. Ina ia tineia whala au whasaina. That's all mele e concern ma focus e la fionga le li pale mia. A o nei lausi I swafa le fionga le li pale mia. A le nei ai e ili tata I e tula epa. Ai, ana se mea maua se mea ai alo na ai no wasili. Yeah. Yeah, o te manatu a ona tatu te ni le tatu e tele tatu mtau I te o tatu le ngā whatia I a mata upu ia wha mole mole. O le si mata upu le au mai. O le o whai mai lalo e vela na su. Ona o saunoanga fo ia le fionga le li pale mia. Ua tō fiala na whanau e no nofo I tutonu o tō whinga le malo. Ia. Leo te manatua le saunoanga fo le li pale mia le whatu se I tau whaia li ni ofu vai o tō pepelo. Ia o tala whafono. Ai a fua mai ina ua whai atu le li pale mia. That's a pure conflict of interest. Lea. Pale mia oe. Ai toi sa whairo watari I whewholo. I le tupe le atu no. E le tau te wha ai uma I ai o lua I le tofine maluso. E le se pisi nisi le ainga e a fu. E sa whai e le si lunga a tali I le si pito. Sani no le si pito. A whawhine le si pito. Le ama le a le si mes son-in-law, daughter-in-law po le alava. E le se pisi nisi le lato ainga. A o lea la whai mai. A mai ni o le finangalo. O lea whai mai lalo e avela na su. Ona ua whapea tu le fionga le li pārmia. Ua ia tofila na whanau I o tutonu o ngā ruanga. Ia si saunoi. Mawhanua. Ia atanga I tula epa. Te le I o le conflict of interest. Leona sa nola fionga le li pale mia. That is pure conflict of interest. Mua. Lona talii le sa CEO o tupe. Ai o ia le pale mia. Le yele faso soanga o tupe. Lona lua, o langa son-in-law, le CEO o le auditing and ale malo. Lona tolo, o le siona fafine lea saitotonu o le mtanga luenga tinama tamaitai. Lona fa o le siona fafine le sa ACEO loia I tutonu le MNRE.
MNRE, the famous MNRE, i le teimi nei ta whai sa la si manei maumia. Malesi, lana whanau le sai New York. Yeah. Lo atali i le sai New York, ma le jora ino, le sister o le sa abea ma Loisi. ma lo ia sili lena wha malolo e fia mei. You know, tele na wa i mea, whawhewhela na sau e whai mai le pepelo lumo le atunuu. Whawhena sau e whai mai le pepelo lumo le atunuu. Le manino la whanau le sa ave tu i New York. Wale o to iai se embassy, ai sa rane la na whanau le tu New York. Ia pewhala le tūlanga le a mai mameo education, ia ona tua, le taimi le a yelo na son, o ye lana grandson, o lana grandson. O le tametiti le na ola wai Amerika maona matua, o le tonga elo na tamaa o le fino tu le palontina. No foi Amerika, I don't know how long they have lived there. I tau no tamatiti Samoa after the Boxing Day, lesi vai yaso ya January. Sau lunga skorsipi al malo Samoa. How is that possible? Ele isua tamatiti le suenga ye o I fa university mai Samoa. Ale sa wa o komeki le alu lunga university fa skorsipi lunga al malo Samoa. Yeah, vai temi na mofano. I think that was in the it's either 2018, 2019, or 2020. O toi ngā mela ni, e ngalo tu ina le mai tau watu la tunu. Le mai tau watu la tunu. Ia, lona lua. Lesi o langa granddaughter, le awhawhine o le li le sa CEO o le auditing. Ia, o le tentitina, le sa mawala na pepe a lea onga. Lena na uma e a, lena uma e le whaia sisi ngā fo o mai whai New Zealand. Lena tasi e lua, tu sa matasawa wali nei las whareile, as tō na I uma sisi ngā fo a Samoa, ai whelelei mai New Zealand. Ma le mātou la manatu, le whapea mai e whai sisi ngā fo e nei New Zealand, ai whailunga I a pilani mea, o lo o iai le konsula. Para e moa ea, wa awele sisi ngā fo, whai lalo Dunedin, a o le onga la nai wha a tintiti lea I lalo I le Canterbury, le Otago University. So, whiala nei tō mea, le mai tau umala tunu. Manei, mawhanua langa na pa I eili moni la whatanoa ni la whai me utua. Ia la tau I le whaonga o la tau whanau tupe le tunu, ave la tau whanau skorsipi, ia le la te ta ua la lesi o witness ta ua la le ua ta ua. So, o la lesi. E tau tala whole ngāli inga ia. Ai se whai wa o lom tō luana I te tono o le mea iele au skorsipi and all this. A o mea ia le sa manino la wa I le grandson le na sau mai I Amerika. Ia ma le granddaughter le ina wa umana na whanau la na pepe. Le na mai lo awe la loi. Le sa ngulu e whatotelo le atunu. Papea oi, o ai whanau e mawhaina na whananau wa cancer ai ia lato whamanuianga tawa o onga a oi whanau e lena maua lato pepe o mai ao sa skorsipi ai le itoi. O lea tonu ale vaenga le whartua o li moni na whai. O nai le vaenga lea unless ni te wasui nei, but in the past say le vaenga lea o tamaiti o mai skorsipi. A tamatiti le nephew le ta ua latu ni Amerika na onga le system Amerika. O tamatiti wa nofo I Amerika mo na matua, le finga le tu la epa ma le sana I no pea o se tonga Pela le sa ngulu le tunu e le fea I o nei mea. Le na to iele fesuia I ngā whapena to iai tamaiti na mawalulunga tongi, ai wala a ave I fiti whaskorsipi, ai ina wa maila tamatiti le to whao fitonu. Te inisi o mātua ele I se tatanunga au sia la to whanau ia ni maka o e whaskorsipi. Ai ono o toi whisuia inga la lea lena te mwhaina toi o niso. Te lea whale tonu sa I sa vevese na mai taimi.